Katanat pulit CRPF kalapinslor yaki samla nakathan ste lamingi banrung siya kakam Central Armed Forces nakadaw jong kajing duna jong kisamla batray hakani katanat. Hakabiyaday bat kani katanat CRPF kalapinlong ya shibon tali ki awareness program ban pinsngaw thuo bat pinsya yaki samla siya pangkani. Kum kaway na kiniki program lapanlong hanin kasngi hajan Marngar Lake Haribhoy District Meghalaya. Lasam ru ikikot bat kikot pamphlet siya kisamla kanang ban yarap iki ban yorung hakikam Armed Forces bat penkre yaki examen. Haba ajing kren chikinong wan yashim benta u commandant ka 67 Corps CRPF u Alok Bhattacharjee u ajing batay siya kisamla halor kumno ban penkre yalade ban yorung siya kakam Armed Forces. U kongsan hagari kasngi u DIG ka CRPF u Anil Kumaru u ay mensiem yaki samla kentay bat shenrang ban syakri na benta kari da kababanjur halor kilat ke baki samla kithan stela mingi kila ban yorung hakani kakam. सेवा करने का एक मौका मिलता है, सबसे बड़ी बात है। जॉब में आएंगे तो देश को सेवा करने का मौका। हमारे जॉब्स में हैंडसम सैलरी और अलाउंसेस, अगर आप नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स या सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे जॉब्स में जो सैलरी पैकेज मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एक तरह से मान के चलिए कि एंट्री लेवल पे डबल पैकेज मिलता है।